Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu si lian sang puya. Larsab Dr. Hari Babu kamam batian Mizo rama masona rural siamna ne masona sang tan CSR fund man tangkai poimo ati. MYC chairman Pumal Somzol ralte chuan ZPM in sarkarna asiam atanga hunrei lo te chungin thalai thanem takin MYC kaltangin na an mu to thuwa soi. Sarkar le opposition party te chuan parliament session kalmumal thelo chuti top an remti. External Affairs Minister Dr. Jaishankar chuan khovelin kiltina tengin harsana to wangin thona thane apoimo ati. Lord Sab Dr. Hari Babu kamam batian Mizorama masona rural siamna ne masona sang tan CSR fund man tangkai apoimo thuwa soi. Nimina Health and Family Welfare Minister Pilrin Pui Advisor to Chief Minister TB Silvan Sunga ZMC Director Dr. John Zomhing Thangle Dr. Harun M. Pillay Neurosurgeon Silverline Hospital Kochi Tehras Bhavan Akomna Het Hui Sein Lar Sap Chuan CSR Fund man tangkai ni theinan Public Sector Undertaking PSU sanga rodna te thlen zung atul thua soya Prime Minister in PSU te North East State Tan and CSR Fund te mang war tur acha thu soin hei rem changa manga fund hai chwa dan kong ngai ven na satle zora tul hle ani atibok thutko ma hian Zora Medical College ZMC Neurosurgery Department din ani theidan tur chung chang soi hawani a Health Minister Pilrin Pui chuan hrisel konga masona tura thei top chwa mek zelani thu soim ZMC Neurosurgery Department om theinana molak mek baka Cardiothoraco-vascular surgery OT unit IVF center le tul dangte om theinana Tranlak chunchom zela poimo thua soya health infrastructure ti changtuna ni theinana governor molak na le thanem ngai na chu fakamati thua soi bok he huna hian Mizoram mi pui tama mo Neurosurgery Department ZMC honani theinana molak tu sang te soi hawani a munma thu hla harsanna omlo thu talan ni in hemia ta na summa mo tur zat le detailed project proposal siam te clear ho ani a hemi tur hian Indian Oil Corporation Limited te inhuam angin CSR fund deal ni se aranglamin detailed project proposal thona hangai venjui ni se ti ani Aizawl Municipal Corporation MC Corporator 10 Sarkar kumkal meka fund chanve anna donglo Akasvani correspondent zona changin finance account officer PST la ropui chuan kumsan somni pali somni panga sarkar kuma budget siam line wat som pakwa corporator 10 wat fund cheng noi somthum panga thau dong thei tro ro man ani thu soin you will be grant sani somni pathum somni pali a first la second installment na cheng noi nga ve da ani a you will be grant sani somni pali somni panga cheng noi som da ani boka property tax khonmek atangin cheng noi som panga thau dong thei tro ro man ani thu soi bok ani poi still ro pu chuan kumsan somni pathum somni pali first installment chi adon alani thu soin kumin chunga budget da angin ankal thelo thu asoi ani tuna hian 23-24 first installment chok kan la dong poisa hi kan don lo chuan budget da eng ang maila apek chuan tur khala ommiao lowa sarkar state sarkar muan wang po ani che lowa central lama tanga sumron kalania central in aron release chuan sarkar hian aron release ve me zela ni kumsum po first installment chok kan la don mio wangin kumin chunga budget kan da ang hian kan kal theilo ti kha chu adika amaro so poisa kha kan na hu mio lo chuan tingai na omlo ni mai Mizoram Youth Commission MYC Chairman Pumal Somzul ralte chuan ZPM in sarkarna siama tanga hunrei lo te chungin thalai thnem takin MYC malakna kaltangin na an mu to thu soi nimena Aizawl ZPM office a thu soin Pumal Somzul ralte chuan MYC office Aizawl thalai na jongmek te tan group A le B coaching class zing chune tlai te kalpui mek ani ti soya zirlais ni somret velan oma ASI exam tur te polin mock exam an bo sai bok ti soin Aizawl ba kain lunglei sia ha champhai le kolasi pa te coaching class kalpui mek ani a coaching class tan hian fian ti tloma sarkar na jong mek thalai te point an bo ve hle ani ti a kumthara aram chan angin serchip le mamita youth center din thei anin be sei thu a soibok ani pumal somzora cha Mizoram University Incubation Center tenen thokhovim December tha chungin entrepreneurship development center MYC office a din turin ma ana chome ka ti a livelihood business incubator bot sen rela India le Taiwan in na thok tur lak lu konga indem na ansiam bo zuin tuna Mizo no la pani tem August la tangkhan Taiwan a Chinese strong zirin anom me kani ati National Pollution Control Day Polin Nimin Khan Mizoram Pollution Control Board chuan district sang a final am hoi in zitin hunan manga
Pollution Control Day Polin Mizoram District Shanga Arwolin District Education Office DEO le MPCB ka shuna in School Eco Club no pangten Auhovin Kong Puile Ludung Ten Fine Hatang Anneya Mi Sanga Chungan Toksuak Ani Aizawl achon MPCB staff tele School Thanso B ka Eco Club member de chuan ti ko lui loi bol lui le chita luya man khada isarang le bol hlo te charin an hatlanga heng an bol hlo char khom te tui riela bol hlo paina huna pai fel ngal ani MPCB chairman Pulian Kimalai Lungchuan Chanchinthar lo omzel tu retana chena ta khovel nuchia thei turin tuna chengmek ten uluk taka anen kol atul thu asoi ani Rural Development Minister Professor Lanilo Machon Khobung RD Blockin Project Rotling Masonara Bithar Noya Antnatho Project Sustainable Livelihood through Agriculture at Aizawl Ramchu Atloa Minister Hen Tuipuiral Games Sansom Nipanga Neinatur Samthang Playground Light Zaudan Tur and Ngal Ani Project Sustainable Livelihood through Agriculture at Aizawl Ram Ahian Rural Development Agriculture Department te Anthok Tuna he project Noi Hiam Chong Fianga Tui Muburama mi chulakani tui da kholna tan hen tui zem lian pakhat siam ni in athang lama ruwa tui kholna tu le tui zem lian atanga tui sem thang tur tui zem panga siamani tui hi Aizawl rama mutri pang bale thlai dangte chomna na man turani heng khai te hi eri pangang cho a man tur ani Project Noi Hen So Tram Project Turin Khobung RD Block Noya Project Sustainable Livelihood through Agriculture at Aizawl Ram le Medium Tram Project Turin Preparation of Productive Vegetable Farm at Butang Zo le Khiang Puizol Bungzungte Thanchu Anipok Mizoram Sarkara Samagra Siksa Noya Thokmek Zirti tu le Thok tu dangmi Sangthum Zali Somret Pasari in Thathum Don lo la Thailova Anamchu Pechuang nge Turin Sarkar an phut MNF Party chon an soi Nimin Khanti chu semin MNF Party jon Samagra Siksa Noya Zirti tu lo tur hi Central Atangin thlengvek to ani Shen Besak ani anti sum hi November ni riat khan thlengchawa athen tlai to telul nen ziaka ni sompanga bak Mizoram Sarkar chu kol tang lo turati ani line ni sompanga ral nu voin thlengin pek chuala ni lova hei hian sumen kol konga le zirna ngai poimo konga ZPM ko ro Sarkar lo cham je cheng tekin ta langani anti Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puan ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl Facebook page le AIR News Aizawl YouTube channel baka news on air.gov.in te chiar theile ngai thak the da ani Sarkar le opposition party te chuan parliament session kal mumal theilo ti to pandem ti tluang taka Lok Sabha le Rajya Sabha ro relan tum thuan soi Lok Sabha speaker Om Birla chuan parliament house floor leader tenen in mu khom nizan khan kova Birla chu member te chu house tlong taka ro relan ni theinan thopuya soma Par the Shruai to the point speaker na chuan thlop thun soi ani hen mu khom Congress Shruai to Gaurav Gogoi TMC Tangin Kalyan Banerjee TDP Shruai to Lavu Sri Krishna Devarayelu DMK Shruai to TR Balu NCP Tangin Supres Sule SP Shruai to Dharmendra Yadav JDU Shruai to Dileswar Kamat RJD Abhay Kuswa Sif Sena UBT Tangin Arvind Sawante Antel ani Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju chuan chanchamu mite zona sangin in mu khoma tel part shruai du de chuan Parliament ro relin khom tlong ta kaltir chuan thlop vek thu soya tun thani som pathum lan som pli hin Lok Sabha Constitution kumsom seri pangana clean polin abika soihun hun bo cheni dona ti Rajya Sabha tun thani som parula som pasire huni man anile ang atibok पक्ष के ओर से भी कई डिमांड रखे हैं जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में संविधान पे चर्चा होने का प्रस्ताव था उसको सरकार ने मंजूरी दिया है हम लोग फ्राइडे सैटरडे को संविधान पे चर्चा होगी लोकसभा में पहले हम लोग चर्चा करेंगे उसके बाद 16 और 17 को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगा External Affairs Minister Dr. Jaishankar chuan khovelin kil tena tengin harsan ato wangin thohuna thane poimu ati CII Partnership Summit New Delhi ne he thui sen pusei changkar chuan Ukraine in donate US China in ebnatele boina dang thilman sang leiba le khovel simlama Global South ramten poisa luna chungchang harsan to te soilangin thohuna thazok ne poimo hleni ati in the United States ten thodunna antilen zel zon ram chana thazok asiam zelani ati Economic rebalancing began to acquire strategic connotations. Surpluses were now translated into influence, if not dominance. The US-China friction has assumed a salience that could not have been envisaged just a few years ago. The Ukraine conflict has created its own ripples, reflected in food, fuel, and fertilizer insecurities. The Global South
is also feeling the brunt of inflation, of debt, of currency shortages, and of trade volatility. Chanchinthar cherti tomnan atang pui Lord Sab Dr. Haribabu Kamambatian Mizorama Masona Rural Siamnan Masona Shangshangatan CSR Fund Mantangkai Poimo Ati MYC Chairman Pumal Somzol Ralte Suan ZPM in Sorkana Siamatanga Hundrelu Sungin Chalai Chanem Takin MYC Kaltangin Nan Muto Ati Sorkale Opposition Party Tetsuan Parliament Session Kalmumal Helo Tito Pandemti External First Minister Dr. Jason Karatsuan Covalent Kiltinating Harsenat of Wangin Tona Chane Poimo Ati Chutizong to Chanchinthar kan pon thei chu ani